RPN Provincial Stations. DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection.